پروژه نشتجبون لسنور پارێزگەها دوهۆکێ زەحف تێنە دیتن لێ هاوڵاتی نیگەرانن ji ber kêmiya kwalîtiya van proja û nebûna mercên jîngehê têda. Mehdî Gilî êk ji ewan hawlatiya mavê çendîn sala ye di nava şoqeyekê de jiyanê diketin. Lê wekû ew dibêjît ev proje dûr in ji mercên jîngehê. نناف سيكيتا دار هي وقت بيتفي نناف افاهين اويش نكا دهنا افاكرن شقين عمارين ده طابق وشاردو وهجدو وبيشو شار طابق حديقة نينا دار شاندن اما سي شار دارك بنابي حديقة او نينا اگر تو بي اطراف الدهوك بريخوم ام بحث الدهوكين هيك دارك نهاتي شاندن اما افاهيكا بيتو هەروەسا مەهدی دەبێژیت لە جihê nexweşxana nava proja da tikene şoqe û çi çavdêrî û sansora hikûmetê li ser nîne. وقتی تو بری شقی بکری دچیت مثلا ده اویده کی نشان داد المعرضه کی نشان داد المكتوب خو بيشت تا ابا باغشه ابا نظام چیه ابا مرکز صحیه ابا طابخانه ابا همینینه كلاواتا شونا مركز صحي بنجي تندرستي اكسر دي بتاع عمارة شونا قطابخانة اوج دي بتاع عمارة وكديش بيرنكا ورا برخبتنا بين عمارة وعمارة چند متر Alî fermî wesa diyarken ku nebûna rêja pêdviya baxçe û keskatî û nava projeyên niştecîbûnê da û nebûna gelek mercên dî gund neha kabîna heştê ye ji ber ku ewan niha merc danayîne ku her weberhênerek rêja 20 sadê projê xwe bikete keskatî û pêgîr bîtin bi mercên hikûmetê. وەکیم بووتە دیار کردی ئەگەر ئەف پرۆژە المۆڵات وەرگر بیت بەری دەرکردنا ئەوان ڕێنمایەت کە ڕێژە دەستنیشان کردی ئەم ئەوان نەشین کە ئیجراتت قانون گەلوارگرین چونکە وەختی مۆڵات وەرگرتی بوو دیار نەکردیە کە ڕێژە کەسکاتیە چەند بیت بەس ئەوێت سەردەمی کابینان نەهێمە مۆڵات دایێ مەهمیایەت بوو دیار کرین کە ڕێژە 25 سادێک کێمتر نەبیت. Li Snûrê parêzgeha Duhokê 45 projeyên niştecêbûnê têda hene. Bi goreyî amarên fermî 45,000 yekeyên niştecêbûnê bi xwe vedgirîtin. Ev proje beşek ji wan hatîne temamkirin. Wekû hawlatiyan diyarkirî ku dûr in ji mercên jîngehê û kwalîtiya wan gelek ya kêm e. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.